CCTV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang kathong kejongpi. Ke admission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ki Dkhot Barim jong kakasi Students Union Nongmensong Union kala Pynkupburom yu Samla Raymond Karjana ubalong Presiden rangba bamenta jong kakasi Students Union sengkeme bala Pynkupburom ru yu Samla rangba Sonstar nongklau ubala syong thajno kum Assistant Finance Secretary jong ki SU sengkeme kani kajing Pynkupburom yakini ki Arnold kinongelam kapala long hakalai trik ujaliu aja pun riu hayang dor pars Nongmensong. Hakani kasngi lai don lang ki Dkhot Barim jong kakasi Students Union Nongmensong Union bat lai don lang urang ba asnong seng Samla asnong ba seng long kemi bala yoru iki surjing ruai na ki khun Samla jong asnong. Mentakasni awapi ba masung melung ba nayo ban I kidor jong ki himen ki ba julam nanti nga lingba kamet lingba ki kam ki jong ki masung melung hadu kata ta isya amar nakan mau yang ikpor ki balalek hakapa nangrung nanglong tangku Dkhot jong seng Pak Sonstar itu siapa Pak Presiden? Dia Pak Sonstar lah partai. Makan mau ngadi di Islam mengarung hak pol akan mau bawa Pak Sonstar udah organizing secretary jongka KSU Nongmensong Union. Akan mau dengan syong hiye. Tidak terjadi sorong. Abang I new Pak Sonstar hapo PCN hapo pol mau I udang lum udang kenter ini benda nanti tan tembi joy tembi molong. Tapi ini yo mensema hapo pol nanti tang Dkhot yo mensema. Akan mau apa penginan kena isyak tokom dengan kisahnya ni. Endang laki uni thiet rum, uni thiet. Ipo yang endang hijdan kita ki mendel ki syongkai ki bedi genjang. Ikit kata ko ikit bhar ko por. Endala po hati ajan yang jong atai akan mau dan bimaran barit ajan yang jong ba robat. Ate endang kita ki mendel be syongkai kita khle lai ta genjang ki Isyam yang kau mengikit, isyam kita ekti, bersenai atau ganja joki. Ladang ia kun, isya stak, isya kanjat. Tela yak kata puar, tinggal kalau poisa sing serum. Dan boleh kesini bah kadai ke holi. Dengan dia nang kena aku puar, idon ibe para korjungi, lebih kenal mas hendak i ia jadi kong nong plu. Terus gue dukan kaset muswa jong para jong bak skam jana temen ski ha bagi lek bamja sing tu ki jo nga panap lang mong dukan span tawang to isi omidu tinggal syong ta lami dan i mendes shikan hon gimi gila kai kata holi jongki gila kai ke holi jongki ki penpat peleng nak kali untuk para maki tengah pada kajing dengok nang kena mo aku merki kan komerkie kiwan ki abi asyik thap baik ki ong yang ada nakar kira dikta kata ruk dia dah tin bahar dah tin si teto layak kata tim ta hadir pada na yo mesim I keseng yo mesim ko mrong keseng ngal ku pi ngadi boyu Dkhot oh ba teng di bun ki nong lam ki thak ga mengalong lemur kolak ten doi kat banang ya pat kata kalenti keseng masutu ba om tang kata kata show iki mendel ande ban yu ande buonu ki wewe kamram pat kom ki Dkhot kom ki nong ngelam jok seng ni haban shim hakasi ba penskam na lapan snow kom ka seng ni lapan snow ya kita ki arpoti ki mat jing dawang ki bakan thop nadu ki a ki ban tela kam ya juru club jok mendel ka ki mat ki bakta ya ka yo khot ki mat ki bakta ka puli puthi kemat kebakta yo kam yo jam kemat kebakta kot kia bat kiwe de kumta tater bat sutu ba kumu bril shimet hi dan kum ka seng shimet hi minumla ban pen urlong
ya kita gimat ki jingdawa paro Andre angek scam pat baling ba ka jingdwai bat ka jingdon dekat bat ka jing am sim ka jikit bok kerwian jumpi iwei i pat nong song jong ne snong bi jongi nginla ban pet urlong bat nginla ban poi sya kata katong ba i angnut bang nora ya kata kasingan ya kata karoi kapar damta kari bakajat menruhi bro awe kitang ni gentien mat ceprang krogeri imslam kisu imslam pa kabri nyotrap hi yang Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.